sanibonani umaphalaba lo mashaya amahlata zivumela insizwa yakhe ngiqoma nginqinda phinda futhi ahlenza ngerezi ngikulowo shunwe bakithi mina ngigeze eshaweni angigeze ebhavini mina angigeze ebhavini emhlophe uyangizwa angigeze kulento enamagwebu angazi ukuthi lo magwebu adalwa yiphi insipho mina ngigeze emfuleni mowinsizwa kumele ugeze emfuleni mina ngigeza ngamanzi engazi ukuthi aya kuphi aphelela kuphi ajone namuphi imfula agudla mapha mawa agudla ziphi intaba angigezeli mina ngijatshulisa ukuthi I'm taking a shower, I'm taking a full bath, I'm taking a short shower, I'm rinsing my face nani ngigeze ngamanzi angiqala la phezulu azangigudle la emakhaleni azathinta itotolozo yami agudla ifuba lapha azaphelele ezantsi mefika ezantsi angena embotsheni Thuwa egoli irecycle lento ogeze ngayo uzoyiphuza futhi ntambama lapho obhoshe khona lo manzi wakho uzwaphuza ntambama isegoli ke lapho kuya recycle ibhayisikili kuyashova uyabona Insizwa kumele ugeze emfuleni hayi le ndaba full bath full shower full in noma Insizwa kumele uphele 2 days ungagezili no 3 days kumele uphele mawuthi sebusika no 5 days uyaphela ungagezili Insizwa kumele ube namatsense noma uyogeza emfuleni kumele kube ngathi impazamo bengesinhloso ukuthi uyogeza kahle kahle buye obhukuda wazi uphatha ithawula ukuthi mhlambe ungambashike mhlambe uphathe nonto okugcobisa ukuthi phela ungambashi uyabona ungamanje sengathi manje usuyahamba lawo ngembambo lawo usungathi uSnow White manje umbashile nesikhumba siyaxebuka cha kumele uphathe uvaseline amobhukuda kodwa kusuke ngesiyona inhloso ukuthi usuku uyogeza usuku uyobhukuda kahle kahle uthi mawuqeda ubhukuda uhlale lapha emsengeni nanku umsenge lapha nezimbuzi ziyathanda ukudlalela khona ke emsengeni